assalamu alaikum. Aray mi hewri ke on fopla landis ko jawontre partiji mom Allah tawara ko jawontre partiji mom woɓɓe sifude fode ya image diallo donc haray ko yewtere mawɗo men duwaɗo teddinede yewti ɗo yewtere de duwaɗe sakutude moƴƴa moƴƴa duwaɓe nandede nana ko fiyonu enen ala avancude ko parce que duwaɓe ɓen immanade jikkano en yeeso ɓurɓe ɓen ɓattade duwaɓe ɓen haalanede gonga ko ɓen ɗon woni ala en jaɓirde feewirde si wona ɗum hande joni na hande hettuɗen hoore men ko ɗum frère Simba wi no woodi yimɓe ɓe ko tawata ko yimɓe escroɓe ko tawata ɓe wawi arde ɓe inna Mamady Doumbouya no kelli Alhaji Sellu no kelli Alpha Condé no kelli e jokkunoɓe Sékou Touré ɓe sifa ɗin piiji fof ko feƴƴino yimɓe feƴƴunoɓe ko tawata ɓe hiltike jokkunoɓe ɓen fof Alpha Condé innoɓe ɓen fof Alpha Condé ko gaynoɓe ɓe iwi hande ɓawo Alpha ɓe ari ɓawo Mamady Doumbouya iwnoɓe ɓen buy Alhaji Sellu ko gaynoɓe winoɓe ɓen fof mabɓe Alhaji Sellu ko l'homme de la puissance yimɓe ɓen jokkunoɓe ɓe fof ha heeɓi inde ɓe arti ɓe tawti Mamady Doumbouya ko waɗi yewtere makko mi valide nune kankadi mi ɓeyditanimo jonnon ɓe mawɓe ɗo El Hadj Cherif ɓe telimile ɓen on nani ko ɓe wi kon joni noon ɓay na en juuti yewtere hakkude mon e Allah sifa ɓe ɗo sifa ɗo e ɗo El Hadj Abdallah Cherif har ko sifa ɓe ɗo wonno yeeso men est ce que no ɓe wonni yewtirde ɗi yewtireji ɗo haysi na ko mbiɗa haysi golle ɗe haysi wonani wayiri mais à 99% hiɗen andi ɓe telimile ɓen eɓe koyin ɓen ko billahi si ɓe hikkadike ma yeeso si tawi ɓe jaaɓi fewirgol ma few si tawi ɓe jaaɓi iɓe andi ɓe heɓɓodirtake hedditiɓe buyino kameɗen ɗo ko ɗum ɓe nani telimile goto on noon waɗay on noon goto gaynay ka donc ɓeɗo en accita e audio maɓɓe on jouenen par ce que si tawi sifa ɓeɗo yewti yewtere minen ko sifa ɓeɗo min besoin ni wona innoɓe hande Alhaji Sellu no kelli ɓe waɗon ɓe yaha ɓe defandoya ko wona gonga accen wolidiranen tun kon ɓeɗo noon hiɗon andi ɓeɗo woɓɓe ko kadi buyno faala yewtugo par ce que oustage tawi bo yewti oustage ɓeya kadi ɓe junnuɓe ɗa ɓenno kadi yewti kono si a wooli ɓe nayɗa yawi mawɓe fulɓe Fuuta na yawagol mawɓe fulɓe Fuuta en fop meɗen en teddine mawɓe fulɓe Fuuta ɓen kono partage gonga e laaɓal hay wota goto addanan gimi e gami ko partage ten partage ata ɗum kono yewtere haqiqare min mi daaray mi ƴettay ko nde juuti o mi jentotoɓe donc mi accitana en ɗo vidéo El Hadj Abdallah Cherif ɓen jentoɗen ha ɓe lanna yewtude après famoɓe famay gollitireɓe ɓen mbiɗa andi noon guinéen jon mo hiiɗi jonnede information claire kono yiɗa gollitiɗo et pourtant lagine ka fimen en fap ɓoy joniteden Général Amara tire la ficelle d'un côté. Monsieur Alpha Condé, Monsieur Cellou Dalein Diallo, Monsieur Sidya Touré de l'extérieur tire la corde de l'autre côté. En tant qu'ambassadeur de la paix, nous voulons la paix. Et là, Chérifa Diallo, les familles Chérif de Ténébé, à l'occasion de cette nuit bénie à l'islam, cette nuit au cours de laquelle les œuvres d'adoration, bonnes ou mauvaises, seront évaluées, nous vous demandons la paix en Guinée en tant qu'ambassadeur de la paix. Nous ne pouvons pas dormir en Guinée si M. Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidya ont peur de rentrer en Guinée. Nous ne pouvons pas... fiyonu ɓe yewdani ɗum ɗo en wawata ɗanogol yimɓe ɓen no raɗa kala heedi maɓɓe joni noon kamɓe ɓe guitino 31 décembre transition expiri ka hiɓe arde ɓe hetta cuuɗi Alhaji Sellu ɗin entreprise maɓɓe ɗin buy e entreprise Sidya Touré ɓe sooka kasori en
ɓe raɗike déjà mo ɓe ittuno ko laamu kadi par ce que fiyon ɓe yiiɗa sendodede ɓe yiiɗa gonga Mamadi Doumbouya arnoon o inni guinejo goto waɗatake fi politique par ce que en ƴetti politique en waɗi yeeso en yeggiti sekinu son est ce qu'on faami joni noon o huuɗike si tawi kanko o ardiɗo ɗo na élection o laamori na carte lamminimo ko coup d'état laamu finkari o wariri o laami si tawi kanko o ƴetti engagement o sahay ko fewndi ɗo annan ko fewndi ɗo o respectali konngol makko ngol i ko lamɗo hombo habbotoɗen ara inna en yewta en sifa ɗum ɗo ma ɓuri ɗum ɗo ma ko wona ɗum ɗo hooloɗen on tigiri si tawi na golle ɗen o holli en wawata hoolade hay si ko hombo tigi de arwi si tawi o gollali golle ɗen ko holli ken yahi yewtere nden ko haqqigare aray ko zéro no wona prometugol Mamadi Doumbouya ko honno woni o yewtale en siɗon ara yewta ɗo ɓeɗo noon komi andi ko min mi andi ɓeɗo ɓe yewtiga hay fi El Hadj Salif Camara premier imam o Faysal par ce que so nani Faysal ko ɓen wonɓe ɓen jundude Faysal arayɓe ɓen daro yeeso daro ko mimba fewta e jaman ko nder juulide plus de 13 000 personnes hara lamɓe ɓen no nder toon ko ɓen duwano yewtugol ɓe ɓen nayi kan nane e jentoɗo moƴƴa moɓindude Guinée fo wona hunde wotere kono no inna ko yewtuɗon ko charte constitution lalni ɗon ɗon duwa daragol iɗon duwa accirgol noon goɗɗo go kadi ara organiser élection ji ɗin on yahata candidat on yewtuno ɗum noon ka ɗum noon no harmi haalugo ko nder juulirde sino harmi haalugo ko nder juulirde kono harma haalugol ka yaasi El Hadj Salif Camara en ɓiɓɓe ɓen woni ɓiɓɓe ɓen no gollude hannde wono El Hadj Alsen Dalaba en moko baɓe men coordination fulɓe e haali pular hiɗon andi kamɓe kadi koɓe placé ɗon hedde Mamadi Doumbouya ɓe fof koɓe membre de CNRD wata CNRD aru ɗayna on ɗayna men ono si ɓe ɗayni on acci menen min yewta in gasa ñande goto on tawta e men ko gonga men ko ara on wula woni haalugol ɓeɗo noon ko RTG ɓe wonno haalde ɗum ɗo ka fop muɗum nani ɗum ɗo Mamadi Doumbouya en ɓe feeta Mamadi Doumbouya feeta o hangaka ko Guinée woni ala mijitade Guinée woni ala hakkil sina ɗo si Guinée mijitike seeɗa o tawa Mamadi Doumbouya bilan makko on no hulɓini ɓuri ko Alpha Condé kon bilan Mamadi Doumbouya 150 morts plus de 150 morts zéro kore o kidnapi yimɓe ɓen o kidnapi o nani ɓengu Habib Marwan Camara ko yewti kon ɓeeɗano soka waɗini 7 mois et quelque kila foni kemin ngen nanga Ali Bano condamné à 2 ans de prison fus haalaka Guinée no jooɗi mi je sais pas min da tawi ko min ko planète go min mi woni ma so tawi ko honto ɗum min mi woni kono mi jettoɗe fota jentite yewtere maɓɓe nen passé par El Hadj Karamo Diawara, le ministre des Affaires religieuses. El Hadj Karamo Diawara passe inviter El Hadj Mohamed Sadi Camara, le premier imam de la grande mosquée Faysal. C'est mon ami. Allez voir le général Doumbouya pour que les Guinéens vivent en paix. Que Dieu fasse que vous accomplissiez cette mission. Votre invitation n'est pas forte. Voilà le message. Il fallait de Télémélé. Télémélé ne manque pas de religieux. Frère. Télémélé, c'est une religion. Goto gayna e Télémélé, billahi. Il y a eu des filles de Télémélé qui ont marché de Télémélé à la Mecque pour aller faire le pèlerinage de venir. Ils sont là. Les fils de Télémélé, vous les associez à cette mission, vous allez l'accomplir. Les fils de Télémélé ont œuvré pour qu'il y ait Fouta pendant les guerres, pendant l'état de Fouta démocratique. Télémélé a œuvré. Voilà pourquoi on vous a invité à Télémélé. Nous allons lire la Yassine 92. On va finir. Notre rêve, c'est de vous voir appeler le général Mamadi Doumbouya pour mettre les leaders politiques autour de la table de la Guinée en marche.
Allahu akbar. Undori no hatongina ko inna Allahu akbar. Parce que be janga yo be jangu yasin ko be duwa ko jangu na fuino no mo yafi itikero si hunde satti ko yasin minana yimbe be no inna jang joni no si tay ahida ardina e hore do hawattango hila mo e migita be do lan tori be sakitana yota hande tawyebe parce que be do asrahi be ande ko adembe ko be inna ko telemile ko to gaynay mi burti hen angol lande ara no tato yalta en nayo njo moko babe be yalti be fewti e be hulay be fewti mamadi dumbuya ko enko o jippoto kala ko billahi wallahi o jippoto nini mo suudata nyande goro jetta yewtere ko yewtere ko piji didi mamadi dumbuya aro ta yewtugo de balle do ko hunde wotere arane rende o inna en o wona e candidat hande kadi fi wadata gol gine en fu jonno so jetto e kadi lamu ko heddi o wadale ko o waday wargol yimɓe fisimando 2040 ujjugo jawle naba ɓe continue maɗum o aroya o inna mi yaltata candidat membre ɓe cnrd ɓen goto yaltata candidat koɗi indi donc iɗe hakkude ɗi deux voile ji ɗo sen yalti moƴƴa ɓe yaltata candidat sen immanaki ɓe ara ɓe inna ɓe woni candidat fi wallitagol guinéen fop à très bientôt Elhaj Fodia Image Diallo.